Pentecost program clear tu te chibai vek ule Esther Lalhmingmawii kania kaushan rongbol na chanchin clearin elo ngai thlang u shrai tu te rongbol na lo ngai thlam sa ila General Superintendent Reverend Pilari Namachu April Lili Zirtop ni khan haflong bial tlo in azin chhuaka Ramthar District Chairman Upa Jangkholen le District Secretary Upa James Alnun sang aten an toyom General Superintendent hi April ni sari thochan ni hian eizola lo let liang Area Secretary Reverend Silian sang a chuan lunglei sat bial in khompui April ni li Zirtop zan atanga nei chan chu aman puya in ri ni zan hian thushil rongbol na anei don ani Mizoram UPC Revival Team laklo na inkhom nei ani April ni khat thole ni khan General Headquarters Revival Board in Alakthar Revival Team paruk te laklo na inkhom chu General Headquarters Office Conference Hall a nei ani a Mizoram UPC Revival Board Chairman Reverend Pilari Numa General Superintendent chuan akai shwaya Revival Team te tongtrai sakna Reverend Rokhuma General Treasurer chuan anei ani He huna hian Revival Team te shia tur le fuina thu cha Revival Board kalkhom te hnen atangin ngei thak ani a zona le soi hona Revival Team te hian an nei bok kumsang ni somni panga chung atana lak Revival Team paruk zinga hian team khathi mei che hlang an ni a team khata hian member pali zel omtura ram han ani Mizoram UPC in Revival Team kan nei mek te chu Petera Team Speaker Tirkau Emmanuel Ramthar nga ka chal thlang Deputy Speaker Tualupa Lalnun Hlima Zema Bok Din Thar Member La Ram Din Tuanga Falkland John Malsom Dinga Phunchong Mosia Team Speaker Tirkau Si Van Lalhmudika Mualthram North Deputy Speaker Tirkau H Lalnun Thararei Ek Member Tualupa PC Van Lalshata Bethlehem Vengthlang Kela Ruat Puya Mamit Pola Team Speaker Tirkau Malsom Liana Khozol Vengpui Deputy Speaker Tirkau Arlal Chanchua Bazar Member Van Lalruat Zela Khozol Vengpui Nehemia Team Speaker Tirkau Van Lalruala Tlangpui Member Emmanuel Shatki Masai Phai Lalroliana Ruantlang Samsona Team Speaker Tirkau Lalsoma Boitlung Shalom Deputy Speaker Tirkau Si Lalhmingmawii Zwala South Khobung Member Lalventlong Aser Chip Lalmuzela ITI Ruthi Team Speaker Larin Chuang Namte Kanghun South Deputy Speaker HC Zosangpui Salem Member Van Lalnun Siami Wangchiate Anni Revival Team te hi tun thla atang hian atul na mun apia nga tir chhuat thei an nia Revival Team dil du te chuan General Superintendent nena bial to pastor recommend na thil telin dil na thlen thin tur ani bial chung rongbol na lo ngei thlak chun zomila Mamit bial dam dia koshana mars ni somthum pathiani chomha khan mithar pathum te chu koshan dang atangin tir kaulal nun puyan Mizoram UPC a alom luta he huna hian nau sen pakhat pathian hne na hlan ani Pathiani vek khan baptisma khur hon ni in mi pariat in lalpa I swamingin tir kaulal nun puya kota baptisma an chang ani Bairabi bial zodin koshana mars ni somthum pathiani chomha khan mithar chung khat member pali te chu bial tu Reverend R Chongkhuman Mizoram UPC a alom lut boka hemini vek hian chonhu in khoma Bairabi koshana loi turin mithar pakhat chu bial tu pastor hian Mizoram UPC a alom lut boka naw sen pani pathian hne na ahlan bok Bairabi koshana hian pathiani chonhu in khom bana baptisma rongbol na bua sei ania Member Tharle Kaushan Member ni Sami Pasari te chuan lalpa I swamingin swal ngei damna baptisma an chang ani heti hian Bairabi biala mars thlachungin mithar somthum pariat Mizoram UPC a lomlu anni to ani mars ni somthum pathiani vek khan aibok bial falcon kaushana mithar pani te chu Mizoram UPC kaushana umturin tirkau vanlal mal somzwalan alom lut ani Falcon a hian Falcon ZMC le a chevel atul na mun apia nga rongbol turin General Headquarters chuan tirkau vanlal mal somzwala hi ada ani Bethlehem biala po pastor bial fan program kalzela mars ni somthum pathiani chamma inkhoma ITI veng kaushana loi turin mithar pathum te chu bial tu Reverend Silal Rem sangan an alom luta naw sen pathi pathian hne na ahlan ani heti hian kumsang ni somni panga chunga Bethlehem biala mithar lom lu to zathi mi somthum pali antling to ani Karbi Anglong Missions Field Manja Town a po March ni somthum pathiani khan mithar chung ko pani member pariat te chu koshandang atangin field pastor Lalman puya vai phei chuan Mizoram UPC koshana alom lut ani
Variang te Bial Sunday School Department chuan March ni somni pasari atanga ni somni pakho chung khan no panglang kem abwat seya Bial tu pastor Angela Shwaizela chu speaker ani lang kem hi in ni zan atang khan revival program a chunzom ani a Bial tu pastor chuan rong bol na nei chunzom min pathian ni zan thleng khan pathian bia khawna an neya pathian ni zan in khom ba na mi parukin lalpa iswam mingin swal ngei damna baptisma an chang ani Bial Sunday School Department in Khompui voice som paruk na tuang taka manzo ani Mars ni somni pakwale ni somthum pathiani mangkhan Bial Sunday School Department in Khompui chu new biak ina man ani a upalal nun tuang sailau chairman general Sunday School Department chuan man pui Bial Sunday School in Khompui a hian an Bial chunga Sunday School Department no pangte atangin zai lam chang soirwa le short sermon hunom le beng ditlai tak tak clear how ani a pathiani chanua Sunday School zirtir tu te pol seminar an nei boka upala nun tlong a sailo chu resource person ani General Sunday School Chairman hi HC zo sangpui ruthi revival team deputy speaker le achhanten an joy om ani Bial Sunday School Department in Khompui ro rel na chuan kumsang ni somni paruk Bial Sunday School in Khompui chu new ko shana angata Dan pui kei no General Board a thlen turin General Sunday School Board a hian Bial ten Sunday School Chairman ti chu IO intir phal ni se ti te anrela kumsang ni somni paruka man chan turin Maratonga Sunday School zirlai bulelin tura malak anrel bok kumsang ni somni panga budget anwa man bok ani Bial Sunday School malak na in March ni somni pariat atanga ni somthum pathian ni mangkhan revival kam seminar man ania ni somni pakwa in ni khan senior le doctrine department pualin chamalama pathian thuthlung zir hau ania chotholama career guidance an nei bok in ni zan atangin revival program an mangboka reverend sa enga sailo chu speaker ni in he huna hian Sunday School zir lai mi somni pathum te ne na reverend sa tuna award hlan an nia Revival hlimna atangin pathiani chanu in khom ba na mi panga in lalpa I swamingin baptisma an changani Trumpui Bial Sunday School Department bultumin Trumpui Bial chunga Sunday School no pangte tan lang kem bwa se ani Mars ni somni paria zir top zan atang khan Trumpui caution biakina lang kem hi nei ani a kem pars somkwa pali lai an oma Trumpui Bial zwang tui veng thara rong bol tu roi lai tir copy silal biak ni chu speaker atan man ani Mars ni somthum pathiani chanu atangin follow up program an nei chunzuma pathiani zan thleng khan revival program an neya tharau thianglim baptisma changthar mi sompanga umin anjinga mi sompani te chu lalpa I swamingin tir copy silal biak nia kota swal ngei damna baptisma an chang ani Bazar Biala po Mars ni somni paruk atanga ni somni paria chung khan Sunday School no pangpol camping nei ani a Campers mi somruk pakwa umin Mars ni somthum pathiani chanu le zana follow up program an man chun zomboka tharau thianglim baptisma changthar mi engmazat umin lelpa I swamingin tui baptisma mi somthum pasarin an changbok ani Zema bok note kaushana Mars ni somni paria zir top zan atang khan upa H Lalhmingmawii te chungkwa kaltlanga pathian ni na lom thu soi choi moina income kaushan hoten an neya Reverend Zoram Thara bongkon Bial tu chu speaker ani pathian choi moina income hi kaushan hoten hlim takin an manga pathian ni chanu income zeram thlengin speaker in income zongjong te siak thi rong bolna aneya pathian tharau thianglim ompuina noya pathian choi moina kaushan hoten hlim takin an manga Mars ni somthum pathiani zan khan achiak ani na thial Bial income pui Mars ni somni pariat atangani somthum chunga electric veng twal chung biakina man chu tluang taka nei zo ania Bial tu Reverend K Zoram Chanthanga chu income puya hian speaker ani na thial Bial income pui hi Bial chairman upa K Lalzar lian an akai shoi china na thial Bial a zai thiamten income pui apiang in zai rong bolna an nei chin bok ani Mars ni somni pakwa inrin ni khanro rel income an neya kumsang ni somni paruk Bial income pui chu electric twal chung kaushana an khat kumsang ni somni panga budget te Bial chunga rongbol tu tir kau ar vanlal ruat ki ma puinan tui puidi a mol income bwa seite pastor quarters a solar inverter da te le Bial pinga missionary support pek ta chu na thial Bial income pui ro rel langsar zwalte an ni na thial Bial electric twal chunga loi turin April ni lai ni zan khan mithar pakhat chu Bial tu pastor Reverend K Zoram Chanthangan Mizoram UPC a alom luta income bana baptisma rongbol na nei zui ni in Bial tu pastor kota mithar lomlu hian lalpa I swamingin swal ngei damna baptisma changani
bil kho clear bial sai pum ko shan chu mars ni somni pa kwa le ni somthum pathian ni pangkhan kon pui bial led te chuan an tlo a pathian biak hona te nei hlim takin hun an manga kon pui bial led te hi an bial tu pastor vanel du saka hawin member somni chuang an fe chuak ani bil kho clear biar dor veng led te chuan bu changpai forest veng ko shan tlo in pathian biak in khom an nei pui April ni khat thole ni zan khan dor veng led te hi mi som pathum fe chuakin bial ro rel na anti hlo thlinga hemi zan vek khian sai phai ko shan led te chuan sai pum ko shana fe chwa rong bolna an nei bok member somthum chuang an thok chuaka pathian tharau ompuina hnuaya hun hlimom tak an mang ani chadlang bial in khom pui voi somthum na tuang taka manzo ani Mars ni somni pariat atangani somthum patiani mangkhan cha Mario West biakina cha tlang bial in khom pui hi man ania bial to pastor Reverend PB Lalhmingmawii le ruat big ten thoshir rong bolna anaya mol in khoma Reverend V ro thwam loyan thuthlung puan chwana anei thung ani in khom puya hian bial chung twal chung tin PYD ta chu fakna hla an rim thina pathian tharau thianglim ompuina hnuaya hlim takin in khom pui hi an manga pathiani zan khan achiak ani Chatlang bial in khom pui ro rel na chuan kumsang ni somni paruk bial in khom pui chu chatlang biakina angata pastor quarter sak thatna atan kumtin budget a cheng noi khat da te media lama mason zel na atan twal chung tina media in charge in ruat te chu chatlang bial in khom pui ro rel langsar zwal te an ni a heng ba ka hian district in khom puya thlen turin agenda panga an pasa kumsang ni somni panga budget an wa man bok ani North Mall cheng bial in khom pui voi kwana chu Mars ni somthum pathian ni mangkhan North Mall cheng ko shana man ania in khom pui ro rel na chuan kumsang ni somni paruk bial in khom pui chu North Mall cheng ko shana angata missionary support na atan bial minga cheng sang ni budget wa mante Sailulak a Rongbol tu district in aroi sak tampui na atan cheng sing khat an wa man boka pastor quarters a tuizem liter sang ni dongda te guest booking nei te le kumsang ni somni panga budget te atelani sai rangbial in khom pui voi somthum na po Mars ni somni pariat atangani somthum chung khan sai rangbiak ina man ania bial to pastor le ruat big ten thoshi rong bolna an nei Mars ni somni pakwa rin ni khan ro rel in khom an neya kumsang ni somni paruk bial in khom pui chu lungver ko shana an kata speaker big nei an rel bial kaushan in khom pui le department in khom pui hunte ennon asiam rem anrela Nazareth preaching point a rongbol tu May atanga December thachung atan roi anrel bok Nazareth muna quarters le biak in thom thatte kumsang ni somni panga chunga bial huap revival neite general atanga nge na kaushan long roll me thachunga ti felte bial huapa financial rules leadership training neite le kumsang ni somni panga budget te chu sai rang bial in khom pui ro rel langsar zwalte anni din thar bial in khom pui voi somni panga na po Mars ni somni pariat atanga ni somthum patiani pangkhan din thar biak ina anneya bial to pastor le ruat big ten thoshir rong bolna anneya patiani chama in khoma member boral mi sompali te sun hun man anibok din thar bial in khom pui ro rel na chuan kumsang ni somni paruk in khom pui chu dor pui veng thar ko shana an khata kumsang ni somni paruk in khom puya sacrament bot sei an rel kumsang ni somni panga chung hian bial huapa kaushan committee nupui te pual seminar neite vaivakona kaushan din tura malakte bial huapa chandam na camping bot seite pastor quarter mun leitura chaktaka malaka bulchan nan budget a cheng noi ni date chon pui kaushan biak in sak tran pui na tur cheng noi khat budget a date bial huap revival inral rin na ti thupui panga neite le ro rel na sangzo ka thlen tur agenda pani an pass boka kumsang ni somni panga budget anwa man bok ani rabung bia revival in khom pui chu rabung saron kaushan biak ina Mars ni somni pakwa inrin ni atanga ni somthum pathiani zan thleng khan man ania upa biak ming thanga bial treasurer chu speaker ni in arong bolna rabung bial mi puiten an hlutlea chimtu an chanemin siam tharna changmi engemozat an oma hlok takin revival in khom pui hi an hmangzau ani leng pui bial in khom pui voi somthum na chu Mars ni somthi pariat atang ni somthum pathiani mangkhan leng ti kaushan biak ina tuang taka manzo ania bial to pastor wal thanmoya chu speaker ni in ipwan in hun chu zawro isaya bung somnga pali chang ni ti chu in khom pui thupui atan man ani
leng pui bial in khom puya hian senior upa panga in khom puya kalte ne na choi moina thuziak hlan ani a in khom pui hi mars ni somthum pathiani zan khan atriak ani kumsang ni somni pali bongkon bial Sunday school in khom puin allau rel to angin mars ni somni pakwa in ni khan bongkon biak ina bial Sunday school department board sein junior department chin chunglam te tan pathian thung zirtir na lang kem board sei ania kem par som sari le pali omin tirkau NGL nunjira bongkon chu speaker ania bongkon bial chunga tirkau ten an troi ombok inrini zan atanga pathiani chonu le zan thleng khan revival follow up program bongkon biak ina an nei chunzom boka tharau thianglim baptisma changthar mi engmozat an om ani pathiani zan khan in khoma hian Sunday school kumnga kai kim mi somni panga te na Reverend Dr. Saintuna award hlan an ni bok ani Imphal bial elphai khot koshina mars ni somthum pathiani khan baptisma rongbolna buat sei ani a tirkau janglen lal chuan mi pakhat lalpa iswam pingin baptisma achantir ani pathiani mars ni somthum ve khan pastor kelal thansanga mong bubial tu chuan leitlang koshana bial fan program aneya pathiani chuma inkhoma nausen pakhat pathiani na hlanin mithar pakhat chu koshan dang atangin Mizoram UPC a alom lut bok heti hian komin chunga mong mubiala mithar lom lu to zathi mi somthum pali anni mong bubial to pastor kelal thansanga chuan mars ni somthum pathiani zan khan nau sen pakhat chu pathiani na hlan na nei le in laitlang koshan LED te seminar anei puiboka hei hi mong bubial LED in khom puiro rel thupas bo zuina ani bungkon bial Sunday school department chuan kumsang ni somni pali in khom puiro rel bo zuin mars ni somni paruk atangani somni pakwa chung khan bungkon koshan biak ina an bial chunga junior atanga doctrine department polin bial huap camping abuat sei camping lu zan hian upa kelal sang zola bial chairman nen atangin fuina thungai thak ania campers ni somnga pani omin tirkau Emmanuel ramthar kha ka chu speaker ani camping a hian pathian thlung ba ka awareness campaign thupui shang ruil ho le mi pat me chiatna online games depression zukle muam ayo paza ti mangte in nei ani bok tharau thianglim poimo na chungchang war taka injir tir ani bok camping follow up program hi marsi somni bakwa irini zan le pathian chanu le zana bungkon koshan biak ina man chunjom ni in speaker hian rongbolna anei chunjoma pathiani chanuwa baptisma khur hon ni in mi somin swal ngei damna baptisma lelpa e swapingin an chang ani bungkon bial Sunday school department camping a hian BLPYD te chuan security na thosakin twal chungtin LED te le bungkon Pentecost mi papol te chuan e rong an bol sak thin boka camping na tur atan hian twal chung ko shantina appeal nein sumle pai baka thilpek te shang an dong na sa hle a bungkon bial Sunday school shai tu te chuan lom thu an soi ani Zemabok bial missions department in khompui voi somthum na chu mars ni somni paria zirtop ni zan atang mars ni somthum pathiani zan thleng khan man ani upalal thamona namte chairman general missions department chu speaker ani inrini ni leng in dorel in khom anneya inrini zan atangin revival in khom nei in speaker nen atangin pathian thu charo pui tak ngai thlak shin ani a pathian ni zana reverend Lalruat Fera Secretary General Missions Department chuan Zemabok bial in khompui yaman puibok Zemabok bial Missions Department in khompui ro rel na chuan kumsang ni somni poruk bial Missions Department in khompui chu foklen a akhata kumsang ni somni poruk atang chuan in khompui thleng tu rotation a kalpui an rel Missions Field te Christmas man tur atan cheng sing khat becheta da te an rela kumsang ni somni panga General Missions in khompui thlendil ni se antia bial in khompui a putlu an rel ani kumsang ni somni panga chunga revival in khompui Zemabok bial headquarters biakina neite kumin chunga financial campaign neite missionary support atam thei angber neite kumsang ni somni panga chunga missionary te puala twal chungtina chonghei tongtrai neite kumin atan bial missions department in missionary support cheng sanga budgeta date le kumsang ni somni panga changa sang ni somni paruk bial missions department budget te chu Zemabok bial missions department in khompui ro rel langsar zwal te anni Nalan kaushan te chu mars ni somni pakwa atangani somthum pathiani mangkhan zo khothar PYD te chuan tharau lam tulna awangin an tlua ruantlang atangin mi pathomin an troyo mani he in kan ton rong bol hi pathian tharau thianglim ompuina noya revival nen hlim takin an manga he hlimna atang hian mars ni somthum pakhat to than ni khan una pa vanlal nun puye te chung ko chuan ran talin pathian ne na lom tu soi na an neya
upa zo nun mo ya zo khothar kaushan chairman chuan thushil rong bolna aneya zanlam income ma upa tila sang zola zo khothar in thushil rong bolna anei thunga revival hlothling taken an hmang ani reng dilbial income pui voi somthum na chu marsi somthi pariat atang somthum patian ni pangkhan kan hun kaushan biak ina man ania to chung sang sang atang palai ankal thahle a bial chung atangin kumlama upazok upa ten thushil rong bolna annei ani reng dilbial income pui ro rena chuan pastor quarter hung thatna tur atan budget arwap mana si chiang tir kau quarter sa carpet phate arela koshana chia that in kai shoina en nonin kum sang ni somthi panga tanga sang ni somthi paruk budget anwam man ani reng dilbial income pui hlimna kal zela marsi somthum pakhat to chan ni khan upa ngur thanga kan hun chuan ran talin pathian choimoina aneya tirkau cholal ming mona cholmun chu speaker ni in unaw nulal mudiki unaw nulal nun tluangi cholmun le unaw pa chuang ki ma thwam puiten an toyoma zanlam thlengin pathian biak inkhom hlim takin an mang ani Delhi Field Conference voi ni na potluang taka manzo ani marti somni pakwa le ni somthum pathiani pangkhan janakpuri biak ina Field Conference hi man ani a Pastor Kokolama Soma, Central India Area Supervisor Baka Field Pastor Wat Big Ten Thushil Rongbona annei ani irini chomhalama rorel inkhom anneya inkhom pui annei chung hian voi thum pathian biak na hun anneya inkhom an September tumin mi za somni chuang an kal khoma ko shandang atangin chimtu engimozat anom thin bok ani pathiani chomma aram thim pol tholom an lakhom boka pastor Kokolama Soman financial campaign aneya UP Field atangin pastor Aurobindo le thoktu pakhatin antel puya Agra Field atangin inkhom pui chimtu mi somni pathum anom bok inkhom puya hian upake vanlal venan janakpuri biakina mantur air conditioner kaushan na ahlana Agra Field le UP Field atanga ronkal te na champuina sum apebok ani Delhi Field Conference hi mars ni somthum pathiani zan khana chiaka kumsang ni somthi puruk inkhom pui chu janakpuri kaushana thau nga ani Marsi somni paria zirtop ni khan una pasilal nun puya te chung kwa veng thar kaushana loi te chuan pathian ne na lom thu soina anneya tirkau lal pian puya chu speaker atan man ni in he hlimna kal zela hian atu marsi somni pakwa irin ni a kaushanin chormoina annei chunjom ani khozol veng thar bial PYD te chuan marsi somni pakwa atangani somthum pathiani pangkhan dilkon bial PYD antloa dilkon kaushan biak ina pathian biak khona annei irini zan atangin revival an manga tharau thianglim baptisma changthar mi engmazat an oma khozol veng thar bial atangin he in kanton inkhoma hian pathian thu cha ngai thak ani a zai rong bolna una pa johanlal nun tluanga nei don le lian pui PYD ten an nei thin boka bial ni thalai kal khom te hian thlok takin pathian bia khona an nei ani Kolasi venglai bial inkhom pui voi somthum na chomai si somthi pariat atangani somthum pathiani mangkhan venglai biak ina man ani a Reverend Silal Ompuya lecturer ATI chu speaker ani marsi somthi pokwa irinia rorel inkhom an nei boka kumsang hi somthi paruk bial inkhom pui chu bukwan nei kaushana an ngat kumin chunga bial malakna north hinglian kaushan biak in sak chatte kumin atan twal chungtin kaushan committee member le department shwai tu zongzong te pola shwai tu mo phurna injirtir na hun man te le kumsang ni somthi panga budget te chu policy venglai bial inkhom buiro rel langsar zwal te anni district inkhom pui agenda tur pathum dan pui khoi an passbook policy venglai bial inkhom pui hi marsi somthum pathiani zan khan achiak ani Headquarters Koshana Marti Somthum Pathiani Zan Khan Mithar Pani chu Reverend Lalngai Zola General Sunday School Secretary Chuan Koshandang atangin Mizoram UPC a alom lut Keifang Koshana Marti Somni Pariat atangani Somthum Pathiani Pangkhan Bethlehem Bial ITI Koshan BYD te chuan fe chwarong bolna anneya BYD member Somthum Pariat lai thok chhuakin zirtop zan atang khan revival program an manga ITI Koshan BYD te hian hun masa thushirong bolna le zairong bolna te anneya Tual chung pati kal khom te hian hlim takin pathian biak khona an nei ani Keifang bial leitan kaushang te po marsi somthi pakwa tangani somthum chung khan wan tlang bial melbuk koshan BYD te chuan an to boka BYD member somthi paruk lai an fe chhuak he in kanton program a hian tir kaulal vensanga chu speaker ani a melbuk BYD atangin hun masale za rong bolna te an neya pathiani tlaya fellowship program te an pang boka he fe chwarong bolna hi hlok thlak an ti hle ani Reek bial inkhom pui voi somthum na chu chungtlang koshan biak ina marti somni pariat atangani somthum chungkan man ani a bial tu pastor Reverend Ardal Ngak sang chu speaker ani
zirtom zana to chung report le bial department report ngi thak ania inkhom pui tan zan hian bial department shoi tu inkhom pui kalzat in chiarna nei ani irin ni leng in dorel inkhom an neya kumsang ni somni paruk bial inkhom pui chu re e kaushana an ngata pastor quarter budget a cheng sanga an ruam man ani pastor quarter ram ri hungna atan cheng singkhat budget a anda boka heng ba ka hian kumsang ni somni panga budget estimate chu an pom bok ani reek bial inkhom puya hian pathiani chanuwa lalpa zanria sacrament kil hau ania inkhom apiang in bial chunga zai thiamrat bik ten zai rong bolna an nei chen ani reek bial chuan an inkhom puya hian ram thim pol baka crusade and evangelism pol tholom an lakhoma twal chungtin atangin south sabwal kangmun bial a kaushan biak in sakna pol tholom a lakhom bok ani Scholarship Diakon Bial Sunday School Department chuan marsi somthi pakwa in ni khan Bial Sunday School meet Diakon biakina abot saya chunle zana hun man ni in chunlama variety program ne ni ti hlimna an neya tol chungtin no pang Sunday School Department atangin items sang solo worship dance group za recitation munom tak clear how ania Bial Sunday School shoi tu te buat sai quiz mangin no pang le zirtir tu te zongzong den inti siak na an nei bok ani zanlama Bial Sunday School chairman to upalal choi moyan thushil rong bolna aneya kumnga chung a Sunday School kal kim lo man Reverend Dr. Sainuna award chu no pang som ne na hlan an bok Scholarship Diakon Bial Sunday School meet hi no pang le zirtir tu kal khom ten hlokhlak an ti hlea no pang talent thatak tak hai chua ani Marti somthum pathiani chanuwa Scholarship Diakon Bial Sunday School Department chuan zirtir tu te pawalin seminar new builumbiak ina abot sei bok a first sona puitling Sunday School zirtir tu te tan upa silal thanmoyan seminar paper a presena second sona no pang Sunday School zirtir tu te chuan upa tilal nunsanga hawin seminar paper anzir vele ha hlokhlak an ti hle ani Lungsen Bial Missions Department inkhom pui voi somthi pakwana po marsi somthi pariat atangani somthum pathiani mangkhan mautang ko shana tuang taka manzo ani inkhom puya hian speaker atan bial to pastor Lalhmingmawii achu man ani a pathiani zan thleng khan thushir rong bolna anei ani pathiani chanuwa baptisma rong bolna nei ni in mi somin lalpa I swamingin baptisma an changa tirkaulal nun sanga le tirkau David lal som lian aten baptisma rong bolna hi an nei ani Inrin ni leng in rel inkhom an nei boka kumsang hi somni panga budget ba ka rel na sang zo ka lu chhautur agenda te chu an thule langsar zwal te an ni ko hai bial PYD inkhom pui voi somni pakwa na chu marsi somni pariat atangani somthum pathiani pangkhan biate kaushan biak ina man ani a inkhom puya hian tir kaumal somplong an na lan chu speaker ani Ni somni pakwa irin ni ya twalupa PC lalding liana bial PYD president kay shwaina noya rel inkhom anneya anthure langsar zwalji nga kumsang ni somni paruk bial PYD inkhom pui chu ko haya nga ani pastor quarter budget cheng singkhat date kumsang ni somni panga chungin thatin rui hlau ngai le dam lo te tan chongai tongtai nei te kumina bial PYD huap revival nei lete Bible share chhuana kumin chhunga nei ni se share chhuak te chu PYD inkhom puya loman pek te le kumsang ni somni panga bial PYD budget te chu ko hai bial PYD inkhom pui ro re langsar zwal te anni Darlun bial chuan marsi somni pariat atangani somthum pathiani pangkhan ratumel kon kaushana bial inkhom pui an neya speaker big omlovin bial to pastor le rat big ten thushil rong bolna an neya ni marsi somni pakwa irin ni rel inkhom an neya kumin chunga bial malang na tor sang ba ka budget te chu an thurel langsar zwal te ni lunglei sa bial electric venga loi turin mithar pasari te chu April ni lai ni zan khan bial tu pastor Reverend Lalhmun Khetan Mizoram UPC ya alom nut pokani ole khati zong kha tunkar chunga kaushan rong bolna chanchin kan thlir le ngai thla khau theite chu ani e